Vernie, weet een fokkel van blad. Get wetness. Niet nog kwaad om even een vrouw met deze schachten schrijven het hamelien. Ski was hij aan session of hier? Dat vogel rust naar room nog wel. Wat dat is een goal, je neemt voor, waarom slaan de gaartagel liggen? Wel, niet toe. Je was je gemaakt geven. Zo rood die zacht dekker veel luid. Is dat een gemaakje fout toe in de show? Als niet wel even, hè? Nog bijnas. Vernie, nach tegen tussen goal Rudy wat niet stout is ziel aan eigenlijk. Is je niet echt aan waar we gaan terug de lucht gaan heen? Maar 10 tossen gegestig les een borstje. Niet naar hier zeggen, maar dat nog hij. Wel, is komen om erin gaan. Maar je vindt me mogen zeggen het loon normaal. Vet wij kind wassen. Als fit ze jaar moet je naar snel wel het heen. Bij boeig kan mee de tijd. Dus volg me wel. Nu ben ik er al raas geribe. Hoe is de kaart toch al raas? Je hebt stil zachte. Ja, dat is ach. En dan ging meer Oscar bocht. En op een vlak met laag alles. Weet je die? Ga ze gedaan zijn ze net wij. Bij Oscar touw. Dan wordt daar eens getien te zeggen. Yeah. Second one. Okay. I'm going to clear from Mahagan Ain Ahrari. Okay. Come on. Sloan. Eén keer anders vertel. Niet alleen Ahrari. Van het stokle maar gewoon niet ja. Goeie affikas wie tussen de bosje. Dat u gets geblokt ja. Oh, nieuw. Met mijn dermen er plast. Ik kan kleren gewekt toe. Wel, bij hem los er hogel. Vince. Niet alleen rauw nog Trina. Kijk je er toe. Misje, tussen, de Seychelles. Tassam. Niet roos am grootje scholle torlo, een roos. Wel, maar om je mag, goed, dat is toch het alleen te zien er vaad uit het zoals. Het wordt aardig een voorstellen bij je feller. Wat keert Ellis weet je om je hè? Niet meer gierig keste koroloosje. Dus je ga je rohoki le Oscar met hoosje. Ik is niet vuur te valt rohoki lesje is. Maar je weet zijn show had delen mee. Wel, toen je le golle rasje over een nieuwe regooi. Ik heb het weer winnen. Wel, dat is veel jaar real is toch? Right, de aanrol de gaartlische wank. Oh? Geen prijs bij haar toe gerustjaat de war. Oh, na fjord hier. 8 miele takummer groor. Ja, maar kiri barrier te gauw. En ja, maar kiri deze gaal je het. Ja, dat kent je vliegt de jennis, hè. Kertanach, skiere geffe bij brokkoch. Niet had je een tiele, hè. Maar je nou wel on skieren is. Maar emsem gases jaren daar is. Ik lach je wat, doe ritueel die is. Ik heb me gaan nog een nesticht, maar het hier, silent partner en ons bijna een jasboek. Tje vermoed je passen. Tom mij aan hoe je goed je stoor. Nou hier. Maar je hoeft tomorrow home. Wel, de broer mag. Die roos samen keert in de jene. Ja, daar is ik heb hier kastel het drama ze kolas niet. Wel, nog veel Oscar Horslet. Ta broer hem. Brenna, kom eens iemand. Ta gachrood samale. Dad, ik heb hier zo'n idee. Wel, sure, ken je Jared de kindje show? Dad, I mean, God, nee, het is wel ik zit hier kantelach. Gaat je gaat eens nog cross. Brenna, kom eens iemand. Kom ik leer het uit. Slaan. Slaan Oscar. Zo geen tam wees dan ja. Een mooierig. Ach, Jason tan gel kosher in er een nacht. Eentag. Misha, Angela, Taig agus Dad. Wel gur een miele mahagat. Wallig dart. Nog een zeggen halen bal hier. Ja, ta. Wel, dit ragoe. Hey, Susie. Susie, ga je weg toe. Ska met sommige hier maar zijn had heen, zeg Jason, laat komen je. Kom met dit. Die men aan Queen er ta de elle. Kun je een zien show. Oh, hormoons is toch Janne snel. Wie maar is maar heel naar wie een probleem. Maar wat hormoons creator. Nu ga ik het in de straks 9 of 15 nog met. Nou. Oké, platies, serviettes, diochenie, glinochie. En is er vaart gewoon hees kunnen hier aan tassen. Oh, niet hadden ei. Wil je mij zaken in choppen erbalen, chips en dips en oorlijk, dat je bij gachert jetten.
Hús ce a hain ach tadú ítach. Ánis, an je méall seo ige botún mór ar a scuil sé lesa. Níor scuil sé lam. Ná scuil? Ní ránach well céanú chuir mar nóg sé go rachan ará sé go héisco an targad sin ar fad áil. Tuigim. Rénus, ná bach le Michael. Tá samsa ce chohínta go sa tatú. Pauline, tá sam go rúte tú nachhána ach bhfuil éon seans go smuoine áirítear. Bhrálam de chúláidir gon tráchta do chuid takeíochta. Gur má Daniel ach sílim go bhearcha mé mocht. Feice mé báilthú. Jo níos bó cena bheith sin as nospita. No, an bhean wacht. Céhrí ach ní clúa go le airs go gáisúr. Well, hána sibh sé slán. Man ní dad scúis lei sin. Jo ní cart na táda go. An céitú ní bocht na choil sa mógaí. Well, ditach sé héana agus gotína é thuirteach sa labastói. Gytrína, ní japan é. Brenna, mas cúna beghíbe. The travel cat even pos ham sa smáile. So, dit na hortghíbe rísach mar swaira. Is, sin an eibreid Irina. Yeah, thanks, Bernie. Dirm le dad, okay? Okay. Feice me sib. Right, slán. Poiste bocht. Cha troi vedro. Tásúlam nach fáda go ducha biseach ar a bháthair. Yeah, le cúna dé. Brenna, gurta sin ar leabhar. Yeah, correct. Slán. Slán. Seáitinis. Gur mágad a héirde. Bhain masúla sin méid sin an teach a chuin, cha calór? Tásam, ná rúpa go níchan leta. Na bhéad chuid sinna chu ar chunta Daniel a hall. Tá tuairt cúna gáil a cóise beag an nacht. Tá go má. Tá sé bhí cealar ó, bhfuil? Ní léon bhaint amsa leis tá tuairt cúna gáil sin mé sinna méid. Oh, right, yeah. Pauline, kom in de skel nu met Come on, Eshkel. Kan ik hier een koel luid? Sure. Wat is dat een kent als een gaffe? Meest ook hier is veel gewonnen voor de stecher. An méid is fiúchaid sé. Ní le samceir is fiú sin a fáil me chuna ceistasta. Well, 8 míle euro an price tá lúte leis bhil ina chuid a bheith éirde sin más fiúchaid sé. Cé bhéad níos airde meú. Bheith táimeagsúla cúpla míle euro ar a leid os cean an reserve. 8 míle euro beidir? Más sin an méid is fiúchaid sé. Ach ná choristeach ar chom, búta ar a go héasca i gceant an tóid se. Alright, chicken. Oh, gur mad, Pauline. Na habre. Yeah, Ali. Tá sam. Yeah, ar a leid ní sé gaiid níos measa. Oscar. Well, tá rianna tú táda go. Bhí arm sacht leis a gobad. Yeah, glíman is go bheice me cechuúil se. Radio Pobble. Okay, slán. Tá, moment one. Rosa, gléchait. Oh, okay. Hello? Oh, hi, cechuil tú. Rosa? An studio? Oh, listen, come a glach ar eisiart, okay? Okay. Chomlaat me goed gweeg nog rustig. Ach, na mij doet haven dus tu. Ja, I know, ach, bezig moet je het toch goed zijn. Bezig nog rihan aan het hospital nu Ali. Right. Mastu win with your current number of brewery, after I shake up and shaw, Holution. Me he Roshan tend in a tough with ruincha. O thos agamation nach na Jane Jamagra Roche, sa chimpish freshen, gan trochter hot seen a helis doshi fui hine, dagas an posture bocht. Well, er lied near Gortiaki. Sha, Tosha Shin Fear, ach ik an amgene, shirum geneer melia he couple loss here ele a hogal, erachis navachis. Maar beter mag je niet smessen. Ik heb je nog zien wil tadelen dan ik. Wacht, je kwimloer gele hoort. Riest elle in de hinsen. Oh, you smoine me marshiner. Tam je hebt gedast in zile eibroha. Schach sam zeer. Beetje gwil een kaartaget. Dí hí an tasa.
Ní bhain teach go bheith. A tú buile fa huairm. 8 míle bhí sé dtíar bheith. Sé. Ceirt faoi 8 híl. Ar chola maríomh nar cheart I bhír chorma heiriscin sé cent. Ach tú 1 míle. Dúirín gola ceart agad. Sin rud a dhéanas me. Ó fút héine tá sé, Cur ma gléthar a líad ar nes díre. Cá tú cúna thuirscham. Ní sam chiad a dhéanas me. Cá man scar snáil. Mes cymés bechór an hairskins. Ceach imime is amsa. Rory. Tá bránarm a níl me gurí bh dúltach ach ní bhfuin sé leam. Níor amach a glóir cóirlahait. Well, tá bránarm ach ní féidir am cabhra leat. Gur mad. Just peach iver agus bí ré leis. Oh, Bernie, hi. Bhí réna ggéir go faoin gas, gur míle maithe. Oh, tuis an tá. Listen, bhí me cumniú béis go mána steach ar ball lena fih sós mas chum leat. Fibre be? Ok, gur míle maithe a ríist. Well, faoin náam seo an chat an seogan, bheith sé lí hart. Má rock me on reserve. Well, tá a gom duine bhána bheits a choristeach ar rénos. Bernie. Cé dhéananas mé mar a dagnaí ceanna líisteach? Ná bí bóra. Gná máta an agus an neart agad a ras na rún. Ní táda é 8 míle euro de reint acu. Fu mé cúpla fisarán aniu mé air? Ó, go maiid. Has nach bheith Bernie henig si do lig? Níú ach bí agsúla cean. Ní liga sí heiste ag an dulsa chance. Ó, nach bhfuil an go maiche. Hit go bell. Dúiran go sí ar milliún ar thuir si an áchas a fór míhall, agus í ddíireach éis an separation agreement a híú. Fu si dógan bhaid a chohain tú, dre mar chula mé. Ja, well, ní leir éis sin do bhení so gonne. Be sé gurí an crackan as a luach. Well, ní bheith feibar bich ag míhall, rá a bhericá a bhealú anis, agus a fóchaí lán aige. Mágad Angela. Fáilte. Síl fad agus bás America. Stop hier an tá me sáchtúna mar táime. Cit hurt. Táda, mar íru. Tá cin líimí an fin náteáil. Bhfuil sé ní ag leachta mar i gaiid, is fear tuachi me. Nach bhfuil neart ceanta tú a hol America. Tá sam gúileach in sé cos a máile níosnin. Well, má dáir sa bethart a bhíhil náimi. Se bag an í máil tosí cumú an rudi sin leis. Bhí mar eis ar bháil. Na bí wad, tá muid gal an mahar bail. Ceach I bhét an dearmad igen ir. Hallo? Gréine? Ansra íar an seo. Tá ma geirí tariscin sin chur maisteach ar a cheafaí a airdú. Sei, go dtí 8 míle 125 euro. Sinné. Right.
Díach an bhean a bhí weim. Cetwet na seig. Níl mór an weim an áíide, €100 sinna méid. Y mágad atú. Tusas cúis sé bhíál se bhar agus tusa icosas. Ní mé na bailarn. Be fan fádart. Mainis? De tá rága mé. Hello. Yn byd cwrs sacri? Níl. Tá. Mis sé bharní má hagann tusa €100 gomsa. Inse be se go cén teriscin se tá Angela chuiristeach ar i gefi. In se tú go dihan. €100 bharní ní mór an é gompráid le €100,000. Fáge a bharní. Ok. Maar ní chred an focail hagans machs de bhéal. A bhí chad mar sin. Stoi nach gret refreshin dan jaren dat gaan I bhid chorm a chuiristeach go meach seans níos fárad mar sin bhil sin nach chóla mé ar échaí. Lá maine se gaoin. Mesú cad bhí geiste le sin. Gan bhar chorm chuirsteach. Níle sam a bharní. Gus cum lom. Tá líní níiste sin sin. Ní me go le denna péco gím héning álar a máach sin. Na bú se a réit ag Daniel nar ó cuma bíarin seo. Níáine nún choriban an marach Jason. Beidir gur lube chuir sem chopan a bharach na céta. An túdón le conil. Ist, is fiúhalón go bheicimid go dtí tar siúla. Agus nach anna go ddíirecha a sé géar ar na dhéana. Sí. Da mú Daniel a tú warú. Ní dhéad se le lufa as córa tíl. A sin neit nhéana se botún nar thar se a gar a sin. Nes, cá siar Cén tamhúil asúla fa bhain seo? nó mud a bit festa. Agus tá mé géar go gcuine tú súl dhéar orb. Dígann tá mé. Tuigim, má chuir an taid cos as bailach, chuir stop leis. Tá má rohan ná a caiteam san ospidal hána hen. Susie! A tú breanna go háil an bailíart. A chuil si John Joe? Ó, te. Tá sí mlé. So, cáil sé hen? Híla go mach sin seo faoi seo? Tástiún wem leirt leat fa sin. Tá plán hééis seahrú. Tá sé beaggan chu chola. Buchas le dí, súbhnas fa dhéide. Hello. Hi. Oh, hello, Oscar. Bhse, éisteis an se sacr. You know, níor cheatrí ba thug le seach a pub. Well, ní feimid an seo bhád, tucha bháin. Ja, ach fóstad, níor se ceart. Tá ní waró lethúir chluige. Dad, ní thuach sinna de seach pubba, is má tásata. Tá me se go le thug le bháile. No, búse, tá me go le mácha nacht. Well, rinne, am chin telle. Come on, Oscar. Turn me semach san gláánna se ho. Bhí se go mai aine decha le bhain ó hála go mu sir. Wel fi o'r dywon fi wedi chach ymwyd fi cwrs tailwm cart ar ymwy. Byddai se fydde television sa hymys. Chali iaw pobl ngos de achan i'r sgôr ac ymtimpl yn y bal i ar. I tal lawr chorben i'ch lwys Ameri glwysio. A hanw na hanarwyd na chdi gymau. Ni hig yn byrra bwna o basti. Cafan o hoch diwri i beheiri micil gys hwyr y tastal wyn sias ymalig. Hanw catw tos is yn nhw's gati hymwys. So yw, nach ni'n dweud ydych yn portid trach o masyn stwmericala. Ana iaw lwy can bych ymri byrst i da. Nach metwn an hiach dy wael i list anw. Mae'r dan iaw leat hawl. Hanw diag o'r eich yn ni cil fawr. Gwyd nhw'n marsyn. Mas o cwym yw hiach nôl yn eisiau taga, ha? Nys i hymwys, nys i da badyn y hild asfyd. Fa cael gan ladyn y sy'n sy'n hyn i o'n swys. Rhaid, cam eisiau gweld y wael, hwn fydd yn iaw mewn ropo. I wafi. I wafi fedr i wa. I wafi fedr, i wafi. Gwys i cedd ffaith sy'n roedd. Angela, ta tú breanna go háil an bailíart. Gur míle mach go. Nis, tá ci mar gótaí. Right. Né? Haig? Ní meachan na réana na chóta. Na chuil Jason takeí fós? Níor sin anseacht. Ó, ach nach chana fágúil mu din teo. Bhí obair a déine aige am lá lia. Dúirt si bhfuil brn ar. Cai se bhfuil antí mát? Níl, feic me glua nó be chéan imníart. Nis, Angela. Gyda sagad, glyn ffianna.
Fín tearach le a hall, a ní bhéh go me cena bhhain, mar ní maiile eisling ag at ró adal é héin. Haig, bán dearach? Cé bheith sa hain? Bei, glunna fion bán amas gosa. Ben rud céna amsa mar sin. Ceanín bheag go. Nach tú tá slúma. Má tá í ada sa mearin. Taig? Bheith tú as a bhear gan é ligant. Tá sogum. Bheith imníram. Ní bheith go géad ar loch. Téach den éigen é bhaniste chuit. Well, bhí méid smíúir irí ar Jason súlach in áléireach. Dó dógach sé héna agus Susie é bheith a chuid 5 na illegréití. Ach ní dóin go mar mór an fónar Jason fan an thart. Agus ní mé géirí an bhrúchar éid. Tá daoine eile hart. Ceit bhí chéarán sa sipa. Chuirn cheag go bhile siúd áid níos fad termín an B&B a áil. Ní dóin go bhéna dhéana go ríide fádín. Bheith chum chulahórta go deisí agus chulahórta. Hello? Ja? Tá sé tugad? Ítach. Bhí tóga méid, ja. Ja. 1 second. Nis, dearach? Gur maigad. Agus bán. Well, haig. Ólam is sláinte do bhac, agus muinin. Jason agus Susie. Jason agus Susie. Go leis go Angela. Mac sin aige peart mar rá. Má bhac sa bháinna a gestin seo. Tá branar an Angela. Tá tú geart. Smásin. Sé Jason an tain aire ar riochta dhear an mar sin. An tain aire bhhain ar le héag dan goró, mar sin rud a smíle sé dhéanú leis. Seach arnó ní hé Jason na bháinna tá gestin istan é. S cum cad a bháin se faoi. Sib sé seanahar agus sean móthar an dhéanamh seo. Ní léon do lasan is a haig, be muid ceangas le chéala an dhéanamh se go deo. Óla mí sé chláinte. Gan dhéanamh atá le tíocht. Sléinte. Agus ar nó ní bhhailm gomach muinin, ná an dhéanamh gáin ar hada. Go a gistead lei sin. Ca mé brean óach go muinin, sin méid. Má sé Jason a head a fóiste se breanna se machop na bích aimhre a bíart fao sin. Seach, cé a chiílann se sin? Mar go mé cholathirt agus chola fíine tá amsa ag Jason, lácinnt, agus ní be go méid é sin. Agus go dtíon spré a bheris den níon sa leiche? Ó, tá chuid muoin hénig Susie, thucra mé sin na bhádó hen. Ní ránach gur heasta bhaim a bheith cínte gomach Jason an spré chéna a thuirt leis. Ó, bei sé. Agus a rá edit. Nis, gur bhíon maid as do chóirla? Na, chabar é. Ó, pecin é mór a chu? Ok. Slán. Slán. Hello? Check. Ce chuil tú? Fuair, yeah. Gáithí cé tingal go Sydney? Tá sogum. Ní réon dal siar níos? 8 míle agus 5 euro. 8 míle agus 5 euro? Mágad tá tú bhar na hé. Tíon tú go manach néna? Bhil tíanana de bhar níor. Bhil deall me go neanana agus níon me go siar mar chalach. Chleibs níor hiic me gur méid sin éige tí géist. Jo, wel feidir ní has bhís gíchas ach mise. Ní gágad techt einm chuirsteach leis mid. Bhfuil an teach an náúil hart an teagaí. Tríide doras chéad chasar dheis. Wel, bhfuil mar a gúdeanta? Ó, scostal go bhfuil. De chulum facail ba go bhangam leat, tamalt. Ne, cinse. Go leis go Angela. Cinse. Diglam sa gita montánas, tá coppla le déanúgum. Fan go bhfuilach. Ní bheiste an seo bhada le. Stoí go tú bres ésta le taineis. Sílan tú go lehan rud a gála geart. Is sam ceart a geistad. Thais am sa go maiith go dtí tar bonagah. Agus ní bheith se bhád go gom me sé jeú leis. Iime sé dhéanana táta. Na bhfuil.
Íslam sa bommute. Ní choí de air a ladriste han gorósa. Nás tusa vis híslis. Misha, ní réart amser. Well, berdid é stopú. Na ni bhí éon rá agam a inse a Jason gur chálaí a gréal na é. Ní antá sin. Tí na nnéan? Is cumam sa fa Jason, ní bhainn se lom. A bunne na grólam. Agus má chur an déiste har a grósa, cáile sa Jason. An digin bit chéile. Is bhile séanatá cut seo crólán. Is bhile sin hála bhéise mu dhéanaan tú seo. Na níar a bómat sin de bhaachta go dabaltaí. Seafút. De bháil? Well, chum sé deú leis sé teafad inis díre.